Robwa kwa ntuko yaku ya Jumanne nethiritwe yagirite na inguku gwatogeni kiri Nteto chetu cheru themwe na rwa iri tariki 6 mweri-ini jwa 6 mwaka-ini jwa 2023 nkureterete Nteto kuma kaunti ya Nairobi, Embu, Tharaka Nithi na isigo bionthe bia kaunti ya Meru. Hamwe na Nteto iria nkureterete ni Wakili Mugambi Manyara kwariria yendekithia ria Seneta Kathuri kuthuja utumiri bwa mbeca bwa thirikari ya mama. Murega baichu kumeneria kaburu ya kibiri na gakobia akiboria gutiga kweketha mwekuru wawe. Keva ntere cha muthara onde ntumurume uria woragirwe anogoketwe akariba kiorota tibo wa itura riu. CSK kinya Kilifi kurungamira mukondo jwa 3 jwa kuthi kurambirira cha Shakahola. Nireto mathithio ntuku ya narwa ni MAUREEN Kome na ningetwa MAUREEN Kinya na Nteto chetu chiriambiriria thaiji. Wakili Mugambi Manyara uria nowe mwandiki munene kiamene kia mbasi nethiritwe akira seneta wa kaunti ya Meru Kathuri Murungi ati agetera ugambi bwegie kuthojwa kumania na umutari wa mathabu bwegie uria mbeca chikwitha tigitumirwa ndene ya kaunti indi Kinya wewengwa neyo ethirwe akithoja kaunti indi kagitene ukauna ethiritwe akiuga nethiritwe akirita ngugi yawe kiamene kia mbasi na nandika beterete ugambi kumania na ugambi bwa mwanya bura bukethwa bukigitwa ukethwa ukithithwa ugaruruku ndene ya kiama giki ndene ya mbunge. No mwanka Seneta wa Meru Kathuri Murungi ethwa akithuria ngavana wa Meru Kagita Konthe nondonya thirikari ya kaunti ya Meru negwita ngugi na neutumira mbeca magita jonthe. Igi ni miaria Mugambi Manyara ona ni mwanikuna na kiama kia DP kana mbas na kou ngugi ya Kathuri Murungi tigwita kwina na ngavana kana kumuthitheria reto self praise ona ni ora gwita ngugi. Kathuri Murungi karegete untu jabu auga gwe mbeca cia Kinya nkeja kuona ngugi rolitete na hiji bate obishi rojo bate tumera mbeca au bate tumera mbeca kimwe bate tumera mbeca no gakikisha mbeca unitumire bwega uto tumba kuga Kathuri Murungi etere mwangalia manto ya thuka buru eje nande era yantu ndikumenyina nyombe irire lakini nkuona makara nkudugane ke nyombe yale aja. Kathuri Murungi wona aria kwina toi umenye kwina mwangi ikyo gyotumba Kinya chesa cia kibiri irejire kenda thirikari Meru ibirwa mwangai mwa maendeleo. Nguruki Mugambi Manyara ethwa akiongera uju kimantho jege ngavana wa Meru Kara Mwangaza kuthwa no kuthuja ritingo giba thirikari yawe uti expenditure thirikari mbiji itumirika ira budget yitio budget no yamba kuthithwa mbere utwire uthithitie budget mbeca ingana no tunie budget yu utwire ndaugite pagatumira nkuruki milioni 5 lakini baratumira milioni 13 lakini ntukwera ndoni akawira Mwangaza akienda gukaraya ka kwenda kuonania agwitenga na mantu jau yakarikite kwatuika mbeca ira cia kiothire kia Mount Kenya Mountain milioni 13 ciatumirwe lakini gwikara na ndija ka tukuthithirwa mantu jau kenda tuonanie muntu umwe no mwega babange bonde bakumuritira ngugi ibo bathuki na gutita gu tafadhali angwira Kinya ariti bangu ba county government kethera abo gwikirwo gwa ukage ogwa tite ningugi enu na kwethero ki mantu bukura buthithia ya mathuku
bumenyi bo bwachoke windoni na Kinya Meru bakamenyi buturuita ngui bwega bo bugetikiria amna bu agwite ja kutha gundu bukathuka nene kaunti ya Meru thine rero between MCAs thaiji gitumi ukona bonde barugire no thine rero nera mpomba ku identify ite kaba baingi baraiganirwo na ngabana ura bagaita ngugi na guita ngugi ingabana kweja na tenda kiri antu bara MCAs badurite ewondi ne ciao ni ugwito unande watuika nande watuika ki barabara kulimo ya shilingi milioni 5 wandi ne fulani MCO area uno kalita contractor bachoke batirima na contractor na batirima na bakaembe chiriku iu au ni okone MCAs bonde nande baletera rudero wangabana newe igo kukuma mtu wa uro kugwirita ukuthiri oversight na Meru bitendera mbere ukiga kwina that kind of conspiracy na kila tongere baria pethe bakimuthuria gikiama kia ambassador akiuga uju tuko muwanjitira thirire goro dai oni ni secretary general kanindrengire ankwenda ukwira kiama kia ambassador imara no tio kinya muntu umwe ukomba gukigaragaria na kinya bondera beri bakire ontu bara butumite nya MCDMK ikogora ta kotini augite uju the secretary general no ninda mwandikirite baruwe kuga atuke minority whip tandika minority baruwe nge kuga akuma minority whip na tukarite ndene MCs barabo support kama ba bendo decision yu nambuge no tunaletire kotini mantu yunte kwenda kwaliria haja dirire na kotini kamwa ure kamwa lakini action yenda abwirite ku take the secretary general in consultation with members of assembly barabo support kama ndayukiri and that still remains the decision of the party na ndimugambi manyara agwite na ntaire nene kirimbo imbithi kethira kwina ngugi tuliuga 70% nguiri kaeja na Meru county kidike ya wantu babethi kethira kwina appointment 70% appointment yu kaeja no kirantu babethi itukarite ndetwaria na agasi tuka launch movement yu watweka by August by 2027 thirikari ya Meru itethwa igisupport youth by 70 utukuga tukamirita twina youth baform thirikari yao bamanigi thirikari wingi nkiripotera URETERI Mbitabuthuri Muriuki nawe MCA wa Buthuguchi Central Douglas Mutea nethiritwe akimeneria siasa baria kuga no kaba kugeria kwathurana ngabana Kawira Mwangaza na munini wawe Mutuma Ntwithinkia. Mutea ni akenerete itagaria ria munini wa ngabana Mutuma kwethirwa agichumiria na kutheria ati gutina thina gatigati kawe na ngabana Kawira na nkuruki kwethirwa akiorota mubunge wa Tigania East Mpuru wa Buri na kumuria atige gweketha mama kenda ethirwa akiritira Amiru ngugi mutugi kare na riboti eji. Igoro nyuma ya munini wa ngabana ja kaunti ya Meru Mutuma Ntwithinkia gucumire na kuthambia rera ati wengwataniro yawe na ngabana Kawira Mwangaza nigwete miri na bakaritaniria ngugi na njira cionthe kuguna mukari wa Meru na ndinaru akiaria mathikone nteresha nyweri MC wa Buthuguchi Central Douglas Mutea none ni gukeneretaga rero ria Ntwithinkia ndagucumiria kuga umobo mantu MCA Mutea agitana mbere kumeneria tongeria bara bagwitithia nguto cia kumenithania ngabana Mwangaza na munini wawe echo turaigawa kwina andu andene Ntwithinkia na ngabana wetu butiraigawa mantu jau lakini igoro indronere awa deputy ngabana okira au ichonde ciare mbio propaganda ituthikirite Neo tumba kuma gwaku wambiria kujokiuga nje Mutea baramenanira amwe kurowe na histori kwaria njire nariku na hau amwe koro na Mutea kona bau mara kaire bathithia ni basa ndo jongi na to kaigwa to gacokerwo indao igoro bwana Ntwithinkia ararungamira uga we bakaribu wega na no supporting governor miaka ni 10 mando jakarebwe Nkuruki kiri MCA Mutea naugite ngabana wa Thai wa Meru ni Mwangaza na gutina ungi akiuga bone obagwete na barikia na batema kwa ni mutongeria kinyoriku abu na ngabana ungi kwa bwaere ngabana Kawira kura ende abo kuina rambi ako gutishwa ni iberi hapana tuzitishwe au hange abo na MCA ungi to Mutea
na ndeto tiange ka tu na kobwe miaka 5 ethire kista tatachoka tuona tukathithia sasa antu betu KINYA kagite na kampathu gatigati ka ngavana Mwangaza na mubunge wa Tigania East Mpuru wa Buri ciitite na mbere kumata MCA Muteano orite mubunge Mpuru gutiga wekera thirikari ya kaunti akiuga kiria bati kuthithia kwa igita riri ni gutetera gicigo mbunge kiawe na aria kiri thirikari nene kione mirandi nkuruki bo ibatigane na ngavana nto bakeberi ibatigane na ngavana nayo miaka ewe aite ngugi na tutukumite nyuma au mantu jetu jakare bwega ambuke the national government chaba Mpuru ibatigane na ngavana ibete bacho into na ari eguru baturetere na aja tumbe ukarabwe kana wikinge bukwenda andu betu utikingi muthie MCA Mute akerekithiria mbeu mbithi na ugite wagacitaniria na ntaira cionthe cia kurwana na ndawa cia mbugita wa ndine yawe mantu jege drugs ibageretie guchukumana nacio mbije seminars ibo kuthithia ankoromba chiefs vetu indabere au support them mtu wanda ukethwa akende nchovire cheibango cia nkunkuo inde tayari gusupporta wa chiefs tumbe kwethwa twithiria nchovire ko nikenda na betu bombo karabwega impamberetie program ya kuthithia tournament ya Mutea Foundation ya mubira nikenda tumba kwa these young people are busy kuma nyweri wa ndine ya bothu guci centro gicigo mbunge kia centro imentinki report Nteto cia Weru riakwa rietwa ni Mutungi Kare. Nawe Minister Wokaria Bwandene Professor Kithure Kindiki nethiritwe agikujira uthikuri mwitone jwa Shakahola aria nkuruki ake aria ethiritwe agitaririria antu 95 ni bethiritwe baki kwa kiri endwa bao na nkuruki uthimi bwa mwanya ni bwitite na mbere nikenda kumenya miri 19 ni yao. Akiaria nyuma ya gukujira uthikuri bwa mukondo jwa ithatu mwitone jwa Shakahola, Minister Wokaria Bwandene Professor Kithure Kindiki na ugite gutena witho kiri kumenyithia mwingi uma bwa ikarikariri. The government of Kenya promises to tell the world the whole truth on what happened here on our soil. We have nothing to hide. Nongerete ibombete kuonokia antu 95 na 19 bagwatithanwa na endwa bao. And up to now we've been able to save 95 lives which would have been lost if it was not for the teams that have been combing this forest on land, sometimes using aerial equipment like drones, day and night. I'm grateful that at least 29 people who would have died in the hands of these criminals have been rescued. And many of them are recuperating, they are stabilizing. Some of them, about 19, have been reunited with their families. They may not have been released yet because we need to stabilize them and they need also to assist us with investigations, but at least 19 of those 95 who have been rescued have been reunited with their families. Ibamberetie uthimi bwa mwanya kenda kumenya miri ya baria bakwite kumania na uthikuri bu. We have also continued to profile those that succumbed to death by collecting DNA samples, and we've collected 93 DNA samples so far. And I want to request the families and the communities that are affected to bear again with us, because the processing of DNA examinations and the processing of the results of DNA takes a little bit of time. Kindiki atumiretie kuringana na uchunkuni buria bwitite na mbere ukuje ibuthuranitwe bwa kung'ana kuonania kuri na igamba kumania na mauthukia nkabo ta uragani. Our investigative agencies have assured us that we have a proper case for finding culpable the main suspect and all his collaborators for serious crimes, including genocide, crimes against humanity,
extermination, murder, and all other crimes that are on the table and are being processed in terms of linking the evidence we have with the elements of various crimes. For the first time in our country, we are going to have a prosecution by our local judicial institutions of international crimes. Ni arikiretie ati mwito jojo Shakahola jokajukirwa jakionaniria na kuririkania mwingi ikarikari. The scene of crime will be taken over as a national memorial, and therein government, in consultations with the members of the public, including the local community, will convert this scene of crime to a place of remembrance so that many, many generations to come, many centuries into the future, Kenya and the world will never forget that there was this kind of outrage on humanity here in Shakahola. Na nyuma ya Weru TV kwithirwa ikimurika rugono rwa mwari umwe wa kuma cukuru ya kiutene uria wethiritwe akigwatira ende gwatwika ati kuona kiotu kiawe kwithirwa agita na mbere na mathomo jawe ni untu bwa gabisi na ndi mtu mwene ethiritwe agichumiria kuma nthigurune ciaome na kuga akethirwa akimuthomithia kiri University ya Chuka kwa miaka 4 mwanka ethirwe akijuriria kiotu kiawe kia gutwika mwarimu wa secondary. Mbona barato wari nabo kirasine kimwe thai bakinyera university baba inge ba mwaka yo ethatu mwaka yo mwisho ba sukuma bathiria biwa swankoro ko buthuku muno ngona kinya kanunu bakika ukumainya mwari yo kenda ndaibo nkoro yo yaneri nikiriro kirari kiri family ya Ntarangwi nturene andu Moureen Teresia kiutine ura mwana wawe Miriam Kaweria arainyelekete ni maisiria ni wasia bisi ya Weta University nyuma yawe haikuata grade ya B+ skuru ne yakangeta girls mwaka yo 2019 ende nyuma ya Weru TV kumurika ruono rwawe rwa kiao Miriam narekete kuona tethio kuma kire antu bawendi boboya utethio bobu manete na Mereti Kaberia mukari wa maua ende atura nthi ciao me Amerika na njagie kuma chogoria baraba iritanirete omutedia kuthoma university mwanka kinyaniria kioto kiawe kia utwika mwarimu kawibo ya mnono ntobo wa baraba baibetukiriro kia kwa Mereti are US na njagie are chogoria kaboribo ya buru na murungu abotharima na ntobo akwiritira ontethia na nto kiroto kia kwa riu kia utwika mwarimu iki akaketete ko kinyanera nkasiomia muno karita nkathoma na bidii Kenya ndite aciari baba khwathine ne tore inkwira murungu ibo yana nto barabonde bambibirwe inkona njara nesoketwe mwana kwa narira muno lakini ngona mwari akenda esukuru kunya kwira kaberi ibo ya buru ari na ware Amerika na njage na kinya mwarimu ari nko basogiria nkatho pio na murungu nete na mbere obatharima na inya batu atutharime bamwe na aturi betu ni karikare kuringithwa nkoro bakenerete aturi na kuwa mwari uyu Miriam akethwa renjo tanturene ngwetigia aga mwarimu wa secondary Mr. Njage na Mereti Kaberia US in generation bathondeka nontu family ra yombe igaromerwe mwana na bara kuro kuombe agelugira wengwa aka utethio baba wingi Bridget Bario mwarimu munene murungamiri wa skuru ya secondary ya St. Paul irere Isiolo na utumenyethia uratrimanire na Miriam na kumenya ruono rwawe twacemaniria Kagwiria Guardian Hospital sometimes back kuri utuko mbiketie mwaje hospitali na twacemania abo na kwariene kwetu ura ntubakara nthi bacete beterete kwewa ndawa iro ndamenyere Kagwiria na thiritie skuru 2019 na thithia very well actually alindete class kiao kangeta girls that year with a B+. Akiari ari nthi ciao me Amerika Kaberia ne wete buru akarungamira ngarama cia Miriam cionthe mwankarike university sababu ya uniko atia mwana uyu Miriam Kaweria manto ya chukuru no ntoba kwethira tonerwo no
rwangwatere muno rono rwathithitwe ni Marion kiri Weru TV na kuthikiria mwana ũũ nĩ irĩro biawe athirĩtie cukuru mĩaka ĩna twĩre mũci wĩwangwatere muno nũntũ batũra tũkoretwe twakoretwe twiche gũtenjera ingĩ kĩthomo no chogeria Miriam Katho nũntũ bwa kwithira na chiomeria kũndũka kerio na ataitejera kijamanto ya ekuma no achiometie na nonto babo woni kwirita kamurera chukuru kumarera kambere ya September mwankantu kwera kadiria chukuru nkare ya fisi na nkare ya matumizi yawe yange. Nkiripotera Weru TV nturene andu moru kiotene Gembe Central betawa Marion Karugi wa Kinywa. Na mutegeri mwario Jomiria mwethiritwe ya kigwatira B+ Thaa A uria nkugite au kabere ni kuma kiri rugono ru ne tukuona kanya ga kunogoka ugeta kuraja nsokerete na Nteto nkuruki. Kenda kutheremia na kwagirithia kimera gia kawa no mwanka twiji amwe na gucokanira mathugani amwe iguru ria kimera giki kia bata. Kigomano gia kwariria kimera gia kawa jakio the Coffee Summit Kemero weekend yeje tariki 8 kenda na 10 mweri juju Nteto. Munini wa Rais Rigathi Gachagua uranwe mubangani wa kigomano giki atetheretwe ni Minister Urimi na Ndethia Mheshimiwa Mithika Linturi. Tunajua uchumi wa Meru pia usapotiwa sana na ukulima wa majani chai, kahawa, viazi, na for the first time we are going to have the coffee conference kutoka tarehe 8 mpaka tarehe 10. Ibako gwatogeni arimi a biashara asiasa barabathuri na batithuri na gwatimbaru bakimera giki kiri mara kionthe ara mukawe no 3 stairs Meru ntuko hizi thatu tumureke kawa sharuruku. I wanted to bring to the attention of governors in the coffee growing counties that we have a stakeholders conference in Meru starting Thursday the 8th to look at the various laws, to look at the various interventions on how we can make interventions in that subsector. Kigomano giki gia kwejere moko emwe aja kiri Weru TV kenda tutigire inya murimi ura wenture ne buru na kutharirwo ijaraja gweta na mbere. Kigomano gia kawa mukondo ja kiri mara weekend yeze. Dating show kali ya Hello Mr. Right imerudi hewani. Season 3 ndio moto zaidi. Will you please marry me? Warembo 16, bachelor mmoja. Sina pesa lakini niko na sura. Maceleb kibao, relationship expert Gertrude Mungai na celebrity host Dr. Ofweneke na Diana Bahati. Hello Mr. Right season 3 kuanzia saa 2 May 6 kwa Rembo TV. Lipia subscription yako ya Aerial Classic bouquet ya 999 bob ama Dish Smart bouquet ya 1059 bob upate entertainment kuruka. Download StarTimes on ucheki Hello Mr. Right na vipindi zingine nyingi on the go. StarTimes, furahia maisha kidigitali. Lisha Milk ni iria rietu kuma aja Meru rithondeketwe ni ataramu ba kuma gwetu Meru Highlands Dairy. Iria rietu ria Lisha ni riri thongi na no urinyo kugita nyonta kurugira njeku chai bugakenera bure amwe na muno riri na rigu enjaga mwirine. Iria riri Lisha ni iria ria gukara ntuku 90 na kuguti kumaka kinya wagura riringi na ndiruga chai na iria ria Lisha Milk igo mwanya. Gura iria ria Lisha riri na nkuma ndukene riri akwi nagwe wholesale kana retail supermarket mwanya na magurija gukenia mukojo waku. Lisha Milk, chaguo letu, afya yetu. Yetu sako iri na nkuma enjaga kiri aritani aritingo gibonda bathirikari na kinya kambuni ria turi na MOU nabo ya gutigira bakugarura utoro bwaku gukurukira super mapato loan. Kuma enjaga ni ati utetwa garanta, utetwa shares na no uri ruru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance. Kuona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongira branch yetu irere akwi nagwe kana waraniri na tugukurukira namba yetu ya thimu 0711103800 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride.
Ngukugwatogeni oringi kiri Nteto chetu cheruthe mwengi chokera na Nteto nkurukia kariba ward ya Magumoni batongeretwe ni MC wa Kurotwa niwe uwanja karuku ni bameneretie MC wa ward eje niwe Kithinji Surveyor ni untubwawe kwethirwa akiuga thirikari ya muthomi njuki ni ithiritwe ikiathura ward eje kiwiti na mbere ni baeza ni tengerekano mirandi iria bethiritwe bakiamukira rungu rwa ngavana muthomi njuki bethiritwe bakiwa gitumi Kithinji ethiritwe akirwana na ngavana ni uria ethiritwe agitunywa giti kia mutongeria wa baria baingi. Samugashima ni agotumenyithia chio mpatho katika MCA wa wadi ya Magumoni Kithinji Surveyor na gavana wa kaunti ya Thaa Muthomi Njuki no ithiete mbere kuongereka ara athingati baba gavana Njuki batongeretwe ni MCA wa Kurotwa wa Njakaruku bameneretie miario ya ruarua ya MCA Kithinji ati wadi enu nitigitwe nyuma kiri ugaibwa mirandi ya uthina mbere. Akari baba ibawetete wadi eno tio iri na barabara ira mbingi chalami kaunti no bakiuga ati rwaria rwa Kithinji irorongo ni atuboere barabara ya Mukuni kibubwa Mukuni kuthie Tuguru kuria etuika ya kuthondekwa na program ya Mau. Ngavana ni ageririe juu chini kibugwa market ya Gerami barabara ya kuma Kangoro kuthie Kinya Luvate njira enu yonthe inarami njira ya gusona eko kuthie Kanyuru Nkinya Chera nayo still bandwa nayo ni nthondeke ni yekirwe mara kumariria antu maruthire maandamano. Nkroki ibawetete mirandi yengi ta mashini che kugaigaria amwe na mbeo cha ng'ombe na che kwanda mindani tawira ira gavana Njuki abarutirite ni atureterete dispensary itaribo ya ndigiriri current sieria tukacioka guku gwetu migundani tukacwiriria ku mbembe ira tubandite kuna ntumu mbembe ni mbega ntumu ni mbega mama gutura tutarumirwe mbeu nitu ni tulithikite ni mbeu ni twarumirwe tariu the community health workers maria the community level mena blood sugar machines mena BP machines tebuli ali gurethagira muntu akienda kucha guchekwa pressure cibitari maengi ni mathie magatuka maguchekerwa na in the community ni CHVs kurentia tureterete MP ai kanini no thaino na la turetere kurantira nene na mo advanced kwishia ibo mbere icio tumeteria ritwikanire kuongerereka muno kwa wingi ni gukorwa na retete AI services almost free no ntoni shilingi 400 unlike private sectors nuntu malebagia ngiri 1500 na muthomo Njuki ni 4000 baruria akari batigaetigerie guchokwa chiachani ende bape gavana Njuki kanya abarutire wira gavana ni aruthite maundu mengi mara makuthi makiuga gavana gutibwa aruthite ndikuona makimenya bu makwaria thini riboni kwamba kati na muntu kumutethereria wira nuntu MCA uria wathurirwe bantu ali present yantu we athire bono ntu personal interest atukiuga nuntu rwagane tucau muthomo Njuki ni tuonete tucau turia ekirite rwagani muntu naci atuonera tucau twawe natie gutuonia tucau twene ni mamenyerere matigatuimithia into makimwa igitumi giku ara MCA wa Njakaruku augite ati kuma kagita kanwe akajukia kanya Kithinji gagukinyithagiria gavana maubatuma akariba wadi eno antu mazara kanithi county na especially Magumoni kutiwira muti karutirwa ni gavana Muthomi Njuki Kithinji arombe kanarega kuromba wanji wa Karuku aribo musiarirwa Magumoni na kiria mukendaga ngakinyagiria Njuki akamuthondekera na mutikigwa mwina wasiwasi. Wanja ariuga kuruta ruto giteni kia mutongoria wa baraba ingi wa Kithinji kuumanirie nwe kuremwa ikuraithiria maubatu magota MCA bakiama kia UDA. Kithinji tikarutirwe majority leader the excellence Muthomi Njuki arutirwe ni UDA MCAs Thaa County. Justin Kithinji twareterwe ke ni gavana wa Thaa County agonwa kwenda tuika majority leader. Tukuthie kuria assembly twi UDA members. Kwa tuka Kithinji atuguturi organize. Kithinji gutie MCA akaba esima and especially mara nominated atituonaga tanto. Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chuka Igamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishma.
Nawe uria wari mwandiki munene kiri rwang'iro gima PS Mburu na uria wari murungamiri munene kiri kambuni ya KEMSA ne bakinyete gwitetera mbere ya kamiti ya ugima ndene ya Senate bairi baba bariuga babutirwe nguge giutate na watho na gutembecha cheiwa rungurwa urungamiri bao nkurukini bethritwe bakiorota minister ugima niwe Susan na kumincha bakiuga niwe watonyerere mitaratara giutate na watho. The whole truth and nothing but the truth. Kerere mbere buru nyume ko butongoge Josephine Mboro orore pieso mantujogi mabo mwingi na rigariria kya baba kamiti ogime bunge sene nyume kuga we butongo kurukira nyumba cia Nteto ninyata ninkirwa kanya kagwitetera. I said I want Mboro akendelea kurigaria kyama na umenere minister ogima janthiro ne Kenya Susan na kumicha na kuga nwe ogyangira ko munjira marinya kerera isuruto. When they came breaking news, I was signing the normal working hours. I was signing letters, reading, I saw in the media. And I said, okay. But from the media, we were told that the president was advised. I think the question is, I would look for justice, or maybe we need to know what advice was the president given for him to go and say, Josephine, you are involved in this tender. And to my best of ability or knowledge, I have nothing. Kendere gwitetera na gushanguregi Bimboro na shokerera kyama na rigarro bunene mono ne rekithira raisuruto ra kumbuta ngoge nonto atarunga militero ngiro KEMSA robatere kudure butwa EPSP tatum o korona ku Nteto jo kwedure ikiumira ne reta murutira jo mungeja nde gorone PS2 na dhamiro kumakiri ministry ogima na kwedure agi kwa kiri ministry mechedo ja PS ombewe mbedhe. It was under PS2. Yes. So you don't have any involvement in what happens in KEMSA because it whatever happens in KEMSA, I have no control. So you are not in any way either through conduct or express instructions involved with the running and management of KEMSA, specifically on this issue of global fund? No. You were advised by the head of the malaria program that something was missing when the advert was issued. Was the advert in February or the advert in January? I would make an appeal or a prayer from this committee. I've had a good working relation. Even that day on Monday, I was terminated. I was with the president for a meeting in the morning, and even we had a meeting with him. I would like to be given a fair administrative, yes, to be listened. Rogon Robi Josephine Mboro na rote na mwenjo mune mono na roasi yotere Ramadhan uraka gitenega koronge kingoge arerere ya kyama minister ogima na kumicha nenda kwethuro eguneka na tenda chene itiji charo wage na okaraja korega nyo thina ciawe ciambiririe. Did you directly respond to this letter? Chair, I did not, because, and I'm sorry I don't have the copy here, but I do have another letter. I did not call to ask if this was authentic, but there was a phone call that she made to me saying this person was coming. So, you know, how much further can I go with that one? That is all I wanted. Na nonto bonto bobo nande Ramadhan na kano kitina kote shiringi kinyemwe mo Kenya ya ora kanebechua nonto tenda nari koronge kwa. I am left wondering, Chair, you can imagine I've had a few weeks at home and I've been reflecting on a lot of things, and I'm left wondering, given that this particular process, as demonstrated, there was nothing untoward about it, whether my suspension is indeed linked to this particular tender or perhaps to other reasons that I may not be aware of. Global Fund found this Japanese company, the Chinese company, to be the one responsive. Could you explain to us why you would not find the one that they found, yet they're the ones who are funding? And hide them. It has too many eyes on it. Global Fund, the government, the public. So it was imperative that everything had to be done above board anyway, as per procedure. Nke report ranto Sharo TV kumaje karone bya bunge kinyina ngine kineke mushujo Nairobi mbita Boniface Mongera.
Nabo akari baria bariganirite na muito jwa ruire ne bethiritwe bakionania kurega kunganirwa kwao kumania nabo kwethirwa batezaniritwe ome kumania na ntuba ome kwethirwa ibo banenkerito chunche nikenda bethirwa bakirima muito jojo na kugabone batigimpione nande bakiura thirikari ethirwe ikibaririkana nonto ibo bethiritwe bakijukia kanya kao na kumenyera muito jo. Bauni akaribaru ile shone bonge okeke abore baraba nkene na mwitho nteru bashumirite na ulito muno bakimeneria mutaratara yura yuetete na mbere yo yani bomiunde kurima ntere uyu mwitho ni uyu bakiwa keko yanu akimenya no kiribara buruti atori ba kweburu kinya mwitho yu raiji kwina miunde ejani na ina tension ni nene muno kuringana na uria ikunenkanirwa naje iruire rwarera Tatu miaka mingi kuma okuru bwa bunde nturite ntura eje tuingangana na njogu kuwe turuire tutumba kuona rukwachi tutumba kuona mikwachi tutumba kuona mite onda na rero njogu na goku batu ni utedio tura kwego utedio boirio goku lakini da iria kanya kaonekanaga kurima mito nejeje pare wantu bakai bangi bakauma ome aruire na rira bari mamirio peri mabakamata kuma matija ng'ombe bakamata irio bionde bigeta ko baturuire tugatura na umaskini woni gake ndigarete no tugoni mwankene jungo jwa muito ndi je koi muito ne ngo atwankene abo koni mwankene turi makateo cia atonyire muito ne na brokers batu position ira tukugitirwa muito ne twanda miti turatirwe kenda turi marungu jora deputy president augire turi muito ne turi jairungu tukianda miti na turi menyaira batu turi akwena muito nizo twatandikira miti na jone na tukarie miti tikome ende narua bareti antu bakibarama nyaki bareti antu bakatheri bareti antu bakithongo inyantu babe na ndoye ibaba kore maku batu tutiona kanya twegwa gentu tutonya kutwanda miti na baraba kolota na urito ni atongoria baraba rungamirite mwitho yu kaitene okao totena imani na chama nyora weku no ro rungamirite mwito ne jwa rwire totena imani noe no dogo totunya ereta anto kuma kuraja ebareta kuraja na madara uja menge muno waria bare akoro batu bare atomiunda bakero batu nywa munda jo baegi bakaria na kwarairwa bothoku yaka batu tuthina aki twere ibo thirikari tekorwa no bisi batu kana turona muntu kinyoriko ne akieto tutetera ngau atire oni kira ke to manimbigwa nkoro ekwete konganiro imanto ya muito jojo twina ana beto baba ithi bandaka batena ngogia kurita nare baimecie yetu nkori atire mwana yo akewa munda yo akaambise mwitone batu tutionamba na teta ibondine na riu bakiromba bushuru ntera batitiete kinya koya na mukano murito kwethirwa bu butikarikana mpui muno itukuromba rine ni utongeria bubure au butongeretie mwitone juju jwetu ibwirwa atiri na arua batwe ururubura twe nabu itukwenda kieto jantu baruire tutikwerenchana ni akieto tukwenda bare mone u njogu batu aturiraia jambo ritwe kuingeria njogu mundene jo wira na ciumira utithina uwa tutinda kurwa na cionja wone tungwaga munde mwitu na yojo na minda nkone kwa yono ome uninka muchoro njogu metego ndebete bakora bakarima nambi ngengeri ngakita thigwa yeu njogu ire ya mwitone Londo tempo kuno to ampara ndio wira kutingana aja sire milioni ngana na untela ke turina kyo wenda kwa oni muito njogu mushora kwa dinge kagita Nkiripotera Weru TV kumabure mbeta wa Kelvin Kimathi nawe mukaririgete wa mbondia NOCK kireito murungi nethirito ya kiuria Rais Ruto konjorithia mbeta kirima ntujegie uthithia bwa maguta akiuga eze ni njira igatethia nthiguru ya Kenya nikenda ethirwa ikiuma njarene cia marando ja manene ariuga Kenya ikomba kuitonyithia kiri biashara ya wendia bwa maguta yomba kuthithia mbete kung'ana ukura mu Kenya thinene na kinya gukiria uchumi anene. Many times together is it better? Why is it important to have proper data management? Why do you want to extract more oil gas?
what for? At the end of it all, it is make our people happy, isn't it? Yeah, you are doing all these things so that we can eliminate poverty, people can enjoy themselves, be happy. So even as you are doing it, enjoy the journey. Make yourselves happy, even as you are operating and analyzing that. Are we together? Yeah, so let me wish you every happiness as you walk the journey, make African peace. Come to the front. Na kuni kwithiritwe na kithikiro giki nene nturene ya muthara mathikone jantu murume umuro kwirikana kuragwa ni antu bakumenyekana kari ni bono bethiritwe bakiorota kiara kiao kiri chibo wa itura riu bakiuga niwe withiritwe akigwatanira na maramari baria bakwithirwo bakithiuruka na kuangaikia kari. Ikiaona kwithikira kiria kari na aturi bakaongo Rwanda rwa muthara tigania isti igita ria kurukia Franklin Laichena urakwirikana araurairwo imaitha ya kumenyeka bakiwa makarika ya yayetite na mbere otema ntame Rwanda ru itara renge atwathikire antu banana thai bange na bange tukuthika na kwena bange bakwite nyendene tigania west nara aurairwo echo. Hii location yangu imekuwa kama cemetery, imekuwa kama makaburini, kwa sababu kila wakati ni masisi ya watu ambaye vijana machachari wameuawa na wakora, na sidhani kama kuna siku mkora ameitiwa ndani. Hakuna mtu tunasema asinunue shamba, tumekubalia ama atoke wapi ni Mkenya, sawa. Lakini nje unaua yule umekuta, unataka kuishi peke yako. Sheria eke tumairwa na amwe na nange kare otumirwa kana natia no ntoke akwithira area imwe ng'ombe ike aunguma kithakene kya muntu ike akwithira ng'ombe ikare mundo muntu ibunduki niyo ire yakia na atwe kwetu ng'ombe ike aunguma mundene o muntu imumone twitakia tukaripoti katuende ile mwanya na ndenda bumbira muntu auraite muntu na antu bawe bauraite muntu na ino chamba renge bwa kurathonge kinyora atathikwa bumbire muntu imbia ina bio no ntote muntu okira sheria mbua nuwe sheria. Kithure ni Mumeru, Koome ni Mumeru ambaye ni IG. Kwani sisi wakati tunakuwa na IG na tunakuwa na Minister of State, wa security, ndio tunaumia. Kuringana na bamwe bakari ibaitete na mbere kumakwa imaitha ya bakiolontera bamwe ba Meru kiara nontu bwakira bakuiba kwithulira maitha sirisi yao. Tukarinde akesha tukibanga manto ya manto ya na mamu atare atero manto uandigira thimu kuri Alamisi ambira bwana Philip ne tonto kubango umbangai unga kweto ate iyo ne tonto kubanga na windi muntu murungu kirete murungu twere amindene kwa Kenya na Kenya weta asocia tuchecha toku mbangamisha apana autaweza na utakoma mamu andigire thimu saindi 10 na thimu ichio nthe ambira utakoma rimwe ya ile ya thatu mwanga maite 10 nkuruki kuringana na bamwe batongeria baraba ukaimathikone ya mbona ng'ombe ya watu watigani ikiibiwa haikuji pande ya Murere ienda Mikindori. Kila wakati ng'ombe inaibiwa inavuka mpaka ya Isiolo inae. Nikisema gavana wa Isiolo wako na ukora na watu wake takuwa nimekosea. Nikisema gavana wa Kisile County siko chini yako na ukora na watu wake takuwa nimekosea. Kwa hivyo nataka niambie Mheshimiwa Ruto, wewe President Ruto na pamoja na Kendeke, wewe si wa ng'ombe wako mbali, uliseni gavana wa Isiolo watu wake wanapeleka ng'ombe za mtiania wapi? Uliseni watu wakule Marisabit ng'ombe ikiibiwa inaenda wa? Wakati Kithure Kindiki alikuwa Igembe, alisema bunduki zimepeanwa. Sile zilipeanwa kwetu, zilipewa nani? Amwe nabo ibaithukirite akoroba Njoni Nteke nontu bwakira bakuiba bateaneletie baibaromba balwa mekanyene kauga kurwira no karia intobia kariba Mumeru muno Rwanda ro barabatiumanirite okaria ithaka amwe na intobinge biao itara Njuri etukarakia itwethaira nthaka cietu igarite ntura cietu atha ine atakwa karire antu betu baukua Njoni Nteke akuribo bati bwicielewe bure akurubu ena inya na bure akurubu mbekia kuthikirika
andu bara batonyetio maithabu bokori na baukumere Turukana Chomale na Borona batonyetwe ni machibo kambari uma eruare tore kwe muka muborona aretetwa ao na ichibo muretete ukia kwethira machibo na machabuchibo yatumete njuri batauma ukethira iba umete butachoka nabo iba kolokera bakiwa onde laure mindi nda kolokera ngambe muthara iywa ibo kwatanira oni boteta ngabinjo riere ya ketha imuntu na kirauni kiawe ne yaro amembere njuri au oni nde chibo miake undatha uketha nda kolokera ngambe erichandira iywa ndokara boke meroke kweta atia muntu wetwa Adan Mamo angira vete miunda anjuri kiawe te kanda longore miunda nwe kaka nchenje chiore anto baranda Mamo achunete batechokerwa ende na bori bunjuri nimbi bioto mecha moi na laibuka bare tanto kuona bukiona ni babunjuri boto matora wa boke aguikunya nakalo igo katiere kamwe angukira muthare otethuka na bwekira riera kwa twikote muntu koro endiria mukethaka muborona kana muchumare kethaka ki wethera tukaura ukia kwethera no etere pio wawe mukoronjori na njori era wakekara kia mwerea twaura nabwe inkoromba kokaombekana mpawe kiatho kia nchumaine kia koroba njori yencheke urai na kio kia muthara ito tamanie samoya wala nyiro toye na ngarama chieto toye na inya yeto na bia kurabi yeto oni nani nge andro amirete thirikari totemeturo antoa nkiripotera Weru TV kuma Tiania mbita wa mukiri wa mithika nacio ciaca nĩ ciethiritwo cikioneka kũmata mamburene ja mathiko ntere cia njia Igembe Central na aria mukuru wa ngavana Kawira Mwangaza niwe Murega Baichu ethiritwe akioneka kumbuthura njuri ya kibiri na gakobia akibera batige gutanga mwekuru wawe aria bangi mathikone jau nkurukini bethiritwe bakimeneria abangania bamuchemanio jwa maoa bakiuria MCA wa njia uria nowe munini wa speaker Mwenda Ali atige gute wanjira ni mpuru wa buri Dennis Mugendi no kari mathikone jana tutumira ripoti iji Murega Baichu mukuru wa ngavana Kawira Mwangaza akinyite imwe kwa imwe stinjini ya Muringia na Igembe Central mathiko ni jasarante ya muturia nyina omwandiki wa Nteto wa Baite TV Penzira na itite kathangu uthiuna kwaruka siasa baria barathite musemani mushine maua batongeretwe ni mubunge wa Tigania East Mpuru wa Bori Seneta Kathuri Murungi mubunge wa Bori rindikire ma MC wa MAUREEN na bangi Mereka bersama yang mawa, atiba kaya kira na mga tigeri, dia kubera kana kari, semua orang. Orang dari kura seneta, mugina. Bila seneta mugina, penguasa kura, naga takkan deputi, speaker senate. Ini kura nata kabisa, ni ada nak kira nak kebiri, kubera muakuru kaya Mwangaza. Mkoa ya buru arumebana bunga barongi mawana wewe seneta wengi na mpuru na mpiongo mngelikura wengi na tauro dikinya mngelikura na msiwe baba arunabo arumebana ngema atimbo wakoro wao mwakoro wao wabangana wakoro mwakoro mwe bora mwakoro mwe arumebana bambo ila example bokuna leo kirana beto Yambere kile kiona yake kidogo na kundifaro ana mwana mwari kinya kosa take do etero mo kana mo kuro ke na kosa te bora bati kwa mtu bora kibiri Murega Baichu akagwatikira atega atongire na metho bakiagaira mwekuru wa Wendoni ni bamenye bona ngatunyi imami bakathugania gikwite bora buguru Murega Baichu ukalla mutano ni mwana akoya kibiri na busitia kubera mwekuru waku mutano anderawe ikiwa tunakuona ndiko wapa ripoti ya kwa benzi na wale karioni naandika nambuyanda mwenji ya ndiko wa benzira mtungi ndiko ya nansi rero ni kana tanki bare na kebeni anda aringira mukuru hicho hoja kana mimi mwana kana ndio mwana wa benzira tete na kibere sio ngoma kwa hiyo ndio mtungi na mtu
indarindira kadavigimo kwa randa abati kurinda gimo na sivile temogora kana kibiri barabe na siasa duni the likes of Mporo na timu irenge ibamenye nia yone yosokia Meru na nyuma na tutetikiria kimenyekanaga na kukiria kirarire ngino penzi ni mulimo jwa kansa na borera kirinja leta kolonyo kansa ni mulimo jwa liritwi ni baba ingi na ngerekana iri kwendekana kaunti ni ja Meru mono ntere ni isia igembe ora thirikari ya nanda wase timbi otheri ora thirikari ya nanda wase ndio thirikari ne ya nanya kondo mutheri kinya ndawa sawa cia kansa niwe na wewe bugende ye na wotheri ndipo lo yandu betu utuwa nandu kwibachangira mongato gabuta tumurega kugana batere tugusokirwo bisi tairea yari na mwekuru wa ngavana Kirito Murungi Priscilla na wa ngavana Peter Munyata wa FB kenda weta murega ombi gutetheria buria akumba mbetie obisi yari na Priscilla yari na mbesa za tayasa yari na ngari sio ngari ya mchogoro sio na soke kinya kuna obisi ingine toro na mwekuru muna ya kubibia kansa screening Naibia wengine tena kanya kansa screening mama leo ilinge menya kana vile hali akawata matibabu wangu ni erombare yakwa Dennis Mugendi Weru TV stinjini ya Mulingene wandini ya njia Igembe Central County ya Meru. Au ni otu akinyira muthetu wa Nteto chetu cheru themwe gwatandira nao ni thaa 3:30 nkumenyithia iji na ingi nkurukieta na mbere na gukenera mibango ndene ya Weru TV mbeta MAUREEN Kinya monene to mathithio MAUREEN Kome.